تماشاوانên hêja baş li ser erdhejê rewşa Rojavayê Kurdistanê û deverên dibin kontrola opozisyona Sûrî de em ê biaxivin, em ê behsa rola hikûmeta demkî ya Sûrî bikin. Em ê behsa binpêkirinên ku li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li Efrîn serêkanî û girê spî çê dibe bikin. Em ê behsa rêveberiya xweser û pêwendiyên li gel Tirkiye bikin. Nîvanê min serokê hikûmeta demkî ya Sûrî Abdurrahman Mustafaya te hevpeyvîneke taybet de ji Bakurê Kurdistanê ji bajarê Dîlokê li gel min e. Birêz Abdurrahman Mustafa bixêr hatî. Destpêkê hez dikim vê bipirsim ji van deverên erdhejê re çil yani deverên bin kontrola we de bi taybetî li Efrîn û Cindirêsê dixwazim bizanim we çi alîkarî pêşkêş kir we çi kir. تحياتي لك وللسادة المشاهدين. سلاوê min bo te û temaşevanên hêja. Hikûmeta Demkî ya Sûriyê ji yekemîn roj ve ji bîstikên pêşiyên çêbûna karesatê bi gelek rêkaran rabû. Êdî komîteyeke rewşa awarte damezrand. Ji berevaniya sivîl, yekeya hevahengiya piştgiriyê û wezaretên pêwendidar pêk hat. Me navçe weke navçeyeke lê qewûmî hejmart. û me banga xwe arasteyî cîhanê, neteweyên yekbûyî, civaka navdewletî û rêxistinên navdewletî û mirovî kir. Derbarê pêşkêşkirina alîkariyan ji bo kes û karên me yên lê qewûmî. Ji yekemîn aliyên ku bersiva vê bangiyê da birayên me li Herêma Kurdistanê bûn. Êdî bi rêya dezgeha xêrxwaziya Barzanî berî du rojan karwanekî alîkariyan hate şandin bû navçeyên lê qewûmî. Derbarê me navçeyên li ji rêveberiya hikûmeta Demkî ya Sûriyê navê wan navçeyan Bakurê Sûrî û Bakirê û Rojavayê Sûriyê ye. Derbarê me jî hêj Sûriye dewleteke yekgirtî û yekbûyî ye. دولة واحدة موحدة. نعم. Aha, em ê werin ser wan meseleyên siyasî lê we bixwe weke hikûmeta demkî we bixwe tiştek derbasî Efrînê kir yan na? Helbet em cudakariye di navbera navçeyan da nakin. Em cudakariyê jî di navbera gelê xwe de nakin. Bi berova jî vê yekê em weke hikûmeta Demkî ya Sûriyê guhdanên me yên ciyawaz hene. Derbarê kesûkarên me li Efrînê, serêkanî û navçeyên din. Lewra em weke hikûmeta Demkî ji erkê me ye em xizmetê ji bo hemû xelkên xwe bi bê cudakarî, regezî, mezhebî yan tayîfî pêşkeş bikin. Baş e, madem ji bo we xelk girîng e hûn ti ferqê û cudabûnê naxin navbera xelkê çima we rê neda rêveberiya xweser ku alîkariyên mirovî alîkariyên sûtemeniyê derbasî deverên erdhejê bike. Meselen derbasî Şêx Mexsûd, Efrîn û Cindirêsê bike. Heta niha jî bi dehan tankêr li ser sînorê ku hûn kontrol dikin rawestiyane. طبعا نحن من بداية الكارثة في كثير أطراف. Helbet ji destpêka karesatê ve gelek aliyan hewl da keysbaziyê di karesata me da di trajediya me da li navçeyê azadkirî bikin. Ji bo mebestên siyasî û aborî. Lê ev karesateke mirovî ye. Dema çêbû cudabûn nexiste navbera kesekî û kesekî din. Heta bi rejîmê jî. Kesbaziya kareseta me kir. Êdî banga xwe arasteyî neteweyên yekbûyî civaka navdewletî kir ku ew amadeya alîkariyan pêşkêşî navçeyên azadkirî bike. Lê ji bo zanyariyê rejîmê karesatên ji vê karesata siruştî bêhtir durust kirin. Bi rêya bermîlên teqîner, bomebarankirin, koçberkirin, bikaranîna çekê kimyewî, lewma aniha ev keysbaziyeke siyasî û aborî ye. Tu peywendiya wê bi rewşa miroviya karesata em navçeyên azadkirî dijîn nîne. Lewma rêveberiya xwe serxwest keysbaziya vê yekê ji aliyê siyasî ve bike. Ê em jî bi ser aliyan de vekirîne. Me gelek caran bi rêya daxuyaniyan ragihandiye. Em gelekî amadane ji bo pêşwazîkirinê li hemû alîkariyên
آلیکارین مروی چه جه آلیکی به جه ریخستن ناو دولتی یا جواکا ناو دولتی یان جی ریخستن مروی یان جی روند سوری لچه دوره که بن ام آماده نه لدرین سرکین حکومت دمکیه سوریه روبریا وان دکه پیشوازیه لبان آلیکاریان بکن بلگه جی لسر ویه که اوه سپاس بوان ما پیشوازی لیکم دانه آلیکاریان جهره ما کردستان عراقی کرد و با آوائه کی ساغلم هاتن درباس کرن و لنافچین لی قومی وکا جندریس عفرین شیخ حدید و همو نافچیان هاتن دابش کرن آنها جی ام دلخوش بون کو پیوندی اما بردوام لگل براین من هریما کردستانه بنوچه درکتنا کاروانه کیدن جهریما کردستانه بر بخاکا ترکیه و بر بدریا باب السلام جبو گیاندنا وان براین من زیان دیتی بريز عبد الرحمن مصطفى هون آلیکاریش درواد خازن جدروی سوریه خازن لی آلیکاری حاضر هيا هون ري نادن درباس عفرینه ببه جبر ناکوکین والگل ریببریا خسر هنه هون ريل بروان دگرن و او آلیکارین کو آمده کرنه هون ناهلن درباسی عفرینه و جندریسه ببه أنا أتعجب من سؤالك برز اج پرساتي سير دمينم ناوچين لي قومي همو ناوچين باكل سوريا شما تعرفين تاني جداد كي يعني لماذا تميز لا برا ويدمي ري بدن ويدمي بريز عبد يعني في حتى برساتيجي سياسية ام جدا كاري ناكن أنا بعتقد بلي حتى أنت سؤالك سياسي نا سؤالك سياسي أزي ورم سر مسألة سياسي هاي سؤالك سياسي برساتيا سياسية ام جدا كاري ناكن بلي چما تاني أزي عفرين ورم سر مسألة سياسي البت عفرين پیشینه جبركو لقومين لهيا كارسات لهيا كارساتا هري مزن لسوريا للجندريسي تشيبويا بريز عبد الرحمن مع العلم مصطفى از بخوا خلقي وي منطقه ما مع العلم مؤسسة جبو زانياري دزگاه خيرخوازيا بارزاني جداكاري نكر نجي گوت كو او وان آليكاريان دبنا عفرينه وان گوت امي آليكاريان پیشکش و کارین خوین لی قومی لسوریه بکن ام جی شانازی بویه که دکن و سر خو په هل ددن ما پسنده و سپاسیه سروک بارزانی کر و ما سپاسیه گلی کرد لحریم کردستانه کر اگر کشه که ما لگل برای مین کرد هبویا مده او آلیکاری جی رد کربانا لبله برواجی ویه که ام سپاسی دکن و ام آمادنه جبو ورگرتن همو آلیکاریان تمار روبریه خسر آنا هست مروویل جموان چه بو بره دما مادهین تقینر جمره دشاندن و سیویل لسوریه دکشتن گلو اف کس نمروف بون اف کسین کوان او دکشتن تنه جبو کیس بازی سیاسی وان مانورک سیاسی کر و هول دا سوده جوه یکی بکن جبو زانیاری جی ایرو دیسا ما جو حکومتا دمکیا سوریه داخویانی یک بلاف کر کو ام گلکی آماده نجبو پیشوازی کرنه لآلیکاریان جحمو آلیکاریان بپتایبتی نافچه روجلات به همان آوایی لی اگر اف آلیکاری جسویلان را پیشکش کریبن و تو کیس بازی سیاسی جیران نبه و ایرو بسایا خوده و آلیکاری روجلات فرات بین درباس کرن و رایا ایل و سویلان و جواکا سویل اف جیته و تیگو ام راست گونه ام آمادنش بو پیشوازی کرنه لحمو آلیکاریان چه آلی به لی اگر کیس بازی سیاسی و آبوری لی قومینا مرا نبه امره نادن ویکی باشه یعنی هون ناهلن آلیکاریا که ریوبریا خسر بکرتی حاضر کریه روجهلات فرات در باسی دورن ارتهجه ببه بکرتی از اجبر کنک پرسیندم بکن بله تشتی از دبیجم اوه کو عشیر ایل سویل و ریخستن جواکا سویلین روجلات فراته و نافچه روجلات هنه ام آمادن پیشوازی لآلیکاری وان بکن و وان آلیکاریان بگیهنن و گیهاندن وان بو دورن لی قومی جی مسوگر بکن بمرجه کو با آوه کی سیاسی و آبوری کیس بازی تیده نبه جچه آلیه کی به برز عبد الرحمن مصطفى ورمسر بشكي دنيا فيها فيفيني حكومة دمكي كنت سروكي وي دستلاتا و لسر جروبين چكدار هيا يانا
گروپên çekdar li cem me nînin lêbelê artêşa niştimaniya ser bi hikûmeta demkiya Sûriyê ye, ser bi Wezareta Berevaniyê ye. يعني هون برياري ددن نا ارتشا نشتمانيا سوري كو Artêşa niştimaniya ser bi Wezareta Berevaniyê ye, di hikûmeta demkiya Sûrî de me karekî destgehî لوان kiriye. دفران هم برياري ددن يان ارتشا نشتمانيا سوري عملنا عمل مؤسساتي Hikûmeta demkiya Sûriyê hikûmeteke rewa ye. Rewahiya xwe jî ji îtilafê werdigire ku li ser asta navdewletî ji bêhtirî 122 dewletan dan pê hatiye dan. Em aliyê cîbicîkar in. Li hundir em kar li ser avakirina dezgehan dikin. Di pilaya yekam de dezgeha leşkerî û artêşa niştimanî û Wezareta Berevaniyê serbarî Wezaretên Dinên Xizmetguzariyê ye. او بدا ما خازن في بزن او بن بيكرنين كوتشيت بن مثلا تشرفاندم با تشغرتم با تشتالان كرم با حمو هاتنا توثيق كرن يعني دوكمنت كرن خلكي درافينن برامبري فيديو هون دكارن ريل برويا كي بكرن يا جون سروان بن بيكرنا تشد بيجن للدفارين واتشيت بن او بن بيكرن يعني هلا Divê em di termanda hûrbîn bin. Dezgeha dadweriya sivîl li cem me heye û dezgeha dadweriya leşkerî heye ser bi hikûmeta demkiya Sûriyê ne. Helbet hinek şaştî wê çê bibin. Ew kes jî bi rêya gilî li dijî kesên ku van kiryaran dikin wê bêne darizandin. Em jî di peywendiyeke berdewam dene li gel Komîteya Lêpirsînê ya Navdewletî û em bersiva hemû pirsan didin. Peywendî û serederiya me li gel wan bi awayekî erênî ye. Em van kiryaran hemûyan jî weke zêdegavî dibînin, ne ku bin pêkarî. û xwediyên wan bi rêya rêxistinên navdewletî ve têne darizandin. Lê dadgeha leşkerî ser bi hikûmeta demkiya Sûriyê ye. Propagandaya ku bi rêya dijminên me çê dibe, ev tiştekî din e, ez bersivê li ser nadim. Em serederiyê li gel rêxistinên navdewletî dikin. Di serê wan de Komîteya Lêpirsînê Navdewletî serederiya me li gel wan erêniye û bersiva hemû wan pirsan didin. باشا حطاناها قال لك ريخصني نوف دولتي هنا كوميتيا تشافديريا مافين مروفران هيا منستي هيا هيومن رايتس ووتش هيا دخوازن جروبان تشيكن بچن وان منطقان بزانبن يعني يجبو تشافديريا بكن حطاناها هون ري نادن او درباس ببن نا هيومن رايتس ووتش نا امنستي انترناشونال نا چونا عفريني نا سريكوني نا جيجري سبي ام حروج بحثا ويا كيدكن Birayê hêja zanîrê te şaşin. لا والله يك كاجمرة بيجا بريز عبد الرحمن مصطفى جمرة بحثا جروبك نوف دولتي بك لحتى الآن لا معلوماتي من سدي صدر أصلا جمرة بحثا جروبك هم من رايس ووتش بك كوتشوية تشافديريا موفين مروفان كريا لدفرين حكومة دمكي تنه أخي العزيز نحن دائما على تواصل معهم مع اليونيسف Birayê hêja em berdewam li gel wan di peywendiyê de ne. Li gel UNICEF, li gel Komîteya Lêpirsînê Navdewletî, li gel hemû rêxistinên navdewletî me ew vexwendin ku serdana navçeyên me bikin, serdana girtîgehan bikin, serdana dadgehê bikin, serdana her tiştî bikin. Lê heta niha nikarin derbasî navçeyê me bibin. Ji ber ku hîn jî ew dibînin hikûmeta rejîmê hikûmeteke reva ye. Divê erêkirinê ji rejîmê werbigirin ne ji me. Lewma ez dubare dikim navçeyên me bi ser hemû rêxistinên navdewletîn mafê mirovan re vekiriye. Her wiha em bi banga Cenevê re alîkar in. Derbarê rahênankirina endam û fermandarên me navçeyên azadkirî di nav artêşa niştimanî de. Derbarê prensîbên navdewletî û mafên mirovan. هون على تواصل دائم Pêwendiya me ya berdewam li gel UNICEFê heye. Derbarê leşkerkirina zarokan em bi awayekî mezin alîkar in. Lê zanyariyê ku te got qedexekirin ne ji hikûmeta demkiya Sûriyê ye. Lêberê ji hin aliyên din e.
اللي او جهات اخرى تدبيجي از بحثا منطقين بن كنترولا ودا كمان بحثا منطقين بن كنترولا ريفا بريا خسر دا ناكم يعني جهه كهون لي حكم ذكر برسا كدن بريز عبد الرحمن هون هبونا تركيا للسوري وكهذا كداغير كرب ناف دكن يانجي هبونا تركيا للسوري تشوا دبينن دوستن مين ترك هف بيمان منه یم باجا کارساتا سوریه دانی گل سوریه و گل ترکیه و دولتا ترکیه نه و پیوندیا مل گل دولتا ترکیه لسر تیکل بونا برجواندین هف بشه و لسر وی بنگه وکه چه دولتا کدن امسر دریه لگل دولتا ترکیه دوست و هف پیمانا گل سوریه دکن کو کاری 8 میلیون کسین سوری هل دکره 4 میلیون جوان لترکیه نه و بهتر جه 4 میلیون دن لناف خاكا سوريا تركيا وأربعة أكثر من 4 مليون في الأراضي السورية. جوهرتنا ديموغرافيك هرمين كو تركيا لينا تشيد با زماني تركيا هما بيجا بويا زماني كي فرمي لشونا آلين سوري آلين تركيا هنا لشونا سروكين سمبولين تركيا اللي دبستانا هاتنا بلند كرن شل عفرين شل سريكاني جنديرس والباب مثلا جرابلس عزاز في چاود بینی تو وقت سروک حکومت دمکیه سوریه پرین لیره سوریه دی نامشه لیره ترکیه زمان فرمی دی بویا زمان ترکی تو في چاود بینی بريز عبد الرحمن مصطفى يعني المنهاج الذي يدرس في المناطق المحررة ريبازا كل نافچين آزادگیری تداين ريبازا حكومت دمكية سوريا اگر ريبازا كل ادلبه يعني ريبازا لجرابلسه يعني لعفرينه يعني لسريكانيه يعني گريس بيبه همان ريبازا حكومتا دمكية سوريا تنه ما زمان كردي اللي زيدا كريا لدبستان كوبراين من كرد بپرانيا گلك لهنا وكا عفرين و نافچهندن لو ما گوهارين ديموغرافي نج دولتا تركيا يانجي حكومتا دمكية سوريا تشيبويا گوهارين ديموغرافي او بو ياكو رژیم و هسده پیرابون دما پیکاتین دن کوچبر کرن دوان دجی کردن کو دوان رج آلی سیاسی و ناکوکن او جناوچین خو هاتن کوچبر کرن دست لسر مال و ملکن وان هات دانین لو ما اف ادعایم ببنگهن ببرواجی و یکیجی 4 میلیون کوچبرین کوله جمع هنه لناوچین آزاد کرینه گلو حکومت دمکیه سوری او نچار کرن که بینوان نافچین باکور یان باشا ما تزاني بريز مصطفى یان هن آلین دن هنه جدیرا زوره ببوره برای هجا لمن گوداری بکه بهله از گوت نخوا بسری بکم کسش دیر زوره جنافچه روشداد کوچبر بون که او کوچبر کرن برا و کسو کارن من نافچین منه كوجرقة غريس بي وحسكي كوچبر بون قالو حكومة دمكية سوريا او كوچبر كرن يانجي دولتا تركيا او كوچبر كرن وبگوهرين ديموغرافي رابو يانجي رژيمه او دستلاتن دفاكتو آجان داين خود سپينن وبگوهرين ديموغرافي رادبه چه کسی نب سياستوان ربه جبري لبرچاف گرتنا اولي يان نتوه يان نجاداوي آنگو کسی کرد ترکمن عاشوری عرب جی کوچ بردکن به پلای یکم ده کسی کرد کوچ بردکن باشه اوی دمیت سرعفنیت شد بیجی که کردی دا نمانه دمالین کردان دا عرب هاتنه بجی کرن چکدار هاتنه بجی کرن مالباتین چکداران هاتنه بجی کرن سدی 100 کرد بونه ها سدی 25 30 کرد مانه یندن همو بونه عرب سرکانی جروها گریسپی جروها برای هجا جی 11 سالان و ام در روش نگلکی آورته دجین بسدم روش آبوری بسدم رخصتن تروری بسدم بومباران رژیم دوی گوهرتن دورن ولاتین سوری ده بکرن ها یعنی کرد مالی وان ورم بدرخستن عرب مالی وان دا ورم بجی کرن حکومت دمکیه سوریه از دکارم تا پشراس بکم نا افتشت به یک جاری نینه لنافچین دنجی وکم میناک جرابلوس از نافچه جرابلوس ما هر رگونده من ببین لی از بريز عبد الرحمن از کوبانی ما بنیره
جبر پێویستیە جبر کۆچبەریە جبر برز عبد الرحمن مصطفى ما دام تجارب لوسي ازارم اجي كوباني ما تاني جمع فرات ناف برامده يعني ام جيراني هفن ام اي منطقينا ان هريمينا بلكي اشتا باشتر به منطقه ناست كم جبركو از دزانم يعني دم گوهرتنا که دموگرافی گلکی خراب هیا کرد جهین وانتنا قوتاندن درخستن عرب جهین وانتنا بجی کرم پرسا کدن گریدای مجاره کدن هون وکا حکومت دمکی او یا اپوزیسیون سوری هون جبو کردین سوری یعنی کردین روجاوای کردستانی چه مافان دخوازن دەربارەی مافان ئەم دبینن و گارانتیên دەستورê hebin دەستورا نویا سووریەیە پاشە ڕۆژێ هەموو مافین پێکهاتەیان di serê wan de pêkhateya Kurd û pêkhateya Aşûrî û pêkhateya Erebî misoger dike ku garantî ji bo mafê wan di destûrê de hebin di çarçoveya niştimaniya Sûrî de di çarçoveya dewleta Sûrî ya yekbûyî de هون يعني باش فهم نكر يعني وكا وەکە ku em ji bo kesên Türkmen û Aşûrî û Ereb re mafan dixwazin ango em hemû di Sûriya Demokratîk de û pirjimar de ku mafên hemû pêkhateyên misoger bike dewleteke netayîfî bê li berçavgirtina ol yan nijada wan ya rêya wan ya siyasî Sûriye dewleteke ji bo hemûyan be هون فدرالي قبول دكن سيستمك فدرالي سوري قبول دكن ev biryar ne ez wê diyar dikim komîteya destûrî heye ku gelek geran li dar dixe nûnertiya opozisyonê û civaka sivîl û rejîmê têde heye divê derbarê de danûstandin hene gelê Sûriye wê sîstemê diyar dike ne hikûmeta demkiya Sûriyê hikûmeta demkiya Sûriyê navê wê demkî ye ji bo birêvebirina navçeyê ye û pêşkêşkirina xizmetguzariyan e heta ku çareyeka siyasî li Sûriyê pêk bê li gorî biryarên navneteweyî li serê wan de biryara 2254 بله 2254 تشتكي دن كرد ناخذ ناوي العربية لسر سوريا هبج بركو كرد زاني نتويكي دن نعربن مثلا تركمان هنا آشوري هنا أرمني هنا لسوري تشد بيجي ناوي عربي لسر سوريا بمينا يانا يعني هذا توافقات تحت ez li hevkirin birêya destûra nûya Sûriye dibînim navê dewletê sîstema dewletê maf erk cudakirina desthilatan wê birêya destûra nû bin ez bi sîfeta xwe de axifim ji ber ku ez ne di komîteya destûrî de me انا عم بحكي بصفتي لانه انا ماني باللجنه الدستوريه من حسكر نارينا تايا الشخصي بزانبم لكن نحن lê ez daxwaz dikim ku Sûriye di pêşerojê de بريز عبد الرحمن مصطفى من حسكر نارينا تايا الشخصي بزانبم وكا سروكي حكومة دمكية أوبوزيسيون سوريا nêrîna min e kesayetî بله كرئيس حكومه ما weke serokê hikûmetê wê nêrîna min e kesayetî nebe ji ber ku ez nûnertiya hikûmeta demkiya Sûriye dikim û erkê min ew e aliyê hizmetguzariyê cîbicîkar e lê eger tu pirsê ji min bikî weke nêrîna min e kesayetî weke kesekî Türkmen helbet em hevnêrînin ku navê dewleta Sûriyê be عربي لسرتنا به هذا رايي كشخصي أها لكن كرأي ev nêrîna min e kesayetî ye lê weke serokê hikûmetê ev yek gelê Sûriye bi giştî wê biryarê li ser bide عبد الرحمن مصطفى سروكي حكومة دمكي يا أوبوزيسيون سوريا برسا داوي بيك قوتني هون قبول دكن كو كردستان هيا وبشكي كردستان لسوريا نحن حاليا نحن ما جزأنا سوريا ولا عملنا aniha me Sûriye dabeş nekiriye û ne me herêm li Sûriyê çêkirine heta niha em Sûriye weke dewleteke yekbûyî dibînin û ev bunyatên ku hene bê bêne hilanîn û piştî dîtina çareya siyasî ya giştgir li Sûriyê li gorî biryarên navneteweyî ew bunyetî namînin em li gel hemû mafên birayên xwe yên Kurd û pêkhateyên dinin li Sûriyê ku hemû birêya destûran û beşdariyê di avakirina Sûriyeyê nû de dikin Sûriyeya paşerojê Sûriye dewleteke pirjimar û demokrat ku mafê mirovan li berçavan bigire û cudabûna desthilatan lê hebe
ئەم پشتگیریە vêyekê dikin dibe ku hevpeymanên me di opozisyonê de di îtilafa niştimaniya Sûrî de hevbeşên me ne ew jî Encûmena Niştimaniya Kurdî û Hevbendiya Serbixweyên Kurd in ew jî weke pêkhateyên din ku nûnertiya wan di destgehên opozisyonê de heye û daxwaza heman tiştî dikin em di vê derbarê de hevnêrînin باش gelekî spas serokê weke destgehên opozisyonê kêşeya me li gel birayên me yên Kurd nîne Kurd birayên me ne ji sedên salan em li heman navçeyên dijîn peywendiyên kesûkariyê di navbera me û wan de hene di navbera kesê Ereb û yê Kurd de di navbera yê Tirkman û yê Kurd de di navbera yê Kurd û tayfeyên din de lewma tenê ev propagandaya ku Hesedê û PYD û PKK'yê pê radbine لا علاقته وي بيتنا ام بحثا او نه تروریستن خورا هوان تروریست دبینن قصده یانجی یپگی گلکی سپاس سروکی حکومت دمکی اپوزیسیون سوری عبدالرحمن مصطفى دیلوکا باکوری کردستانی بنێرîna te jî ku em jî bi guherîna demografî rabûne ez jî nêrîna xwe dibêjim باش gelekî spas سروکی حکومت دمکی اپوزیسیون سوری عبدالرحمن مصطفى Spas ji we re ez hêvî dikim tu hevpeyvînekê bi giştî belav bikî birîn te de nebe حرف بحرف گوتن بگوتن تا تی بلاف کرن عبدالرحمن مصطفى سروکی حکومت دمکیه اپوزیسیون سوری جه با کوری کورسانش دیلو که لگل مبوی قد خمان نخواه ام تجاران سانسوری ناد داناینن سر هف پیوینان و گوتنین میوانان تا چو گوت اوی حمو وره بلاف کرن سپاس بواجی تماشوان نهجاک و تماشا کرمالا وافا هر شاد